15. februara Republika Srpska će prvi put obilježiti Sretenje, Dan državnosti Srbije i kao svoj praznik. Kao zajednički praznik državnosti Srbije i Srpske zapisan je u deklaraciji sa Svesrpskog sabora. O značaju zajedničkog obilježavanja sa istorijskog aspekta jutros govorimo sa gostom, profesor dr. Borivoj Milošević, istoričar sa nama u studiju. Profesore, dobro jutro. Dobro jutro i vama, vašim gledalcima. Slobodarska ideja srpskog naroda je konstanta vremena o kojem govorimo, ali evo koje su to društveno-političke okolnosti dovele do prvog srpskog ustanka? Istoričari su se dugo sporili, da tako kažem, polemisali oko karaktera prvog i drugog srpskog ustanka i termini ustanak i revolucija često su se koristili kao sinonimi. Iako je još u prvoj polovini 19. vijeka jedan veliki njemački istoričar i zapravo jedan od utemeljivača moderne evropske historiografije, Leopold von Ranke, napisao knjigu koja se zvala Srpska revolucija i on je još tada, dakle prije gotovo 2 vijeka, upotrijebio termin iz razloga što je ispravno procijenio sveobuhvatnost i dubinu društveno-političkih promjena koje je to vrijeme Karađorđa i kasnije kneza Miloša Obrenovića zapravo donijelo sa sobom, promjene u političkom, društvenom, ekonomskom smislu. I iz tog razloga, evo, posljednjih godina i decenija taj termin se ispravno zapravo i koristi, Srpska revolucija, i on obuhvata vrijeme prvog i drugog srpskog ustanka i istoričari ga danas zapravo to vrijeme posmatraju, sportskim rječnikom rečeno, kao 2 poluvremena jedne borbe koja je imala svoju nacionalnu stranu i koja je imala i svoju društvenu, socijalnu stranu. Ta nacionalna strana ogledala se prije svega u borbi za nacionalnu integraciju, dakle za obnovu srpske državnosti. Sa jedne strane, nacionalno ujedinjenje i integracija srpskog naroda, a sa druge strane ta socijalna dimenzija je jednako važna jer je ukidanje feudalizma 1835. godine u Kneževini Srbiji zapravo jedna od najvažnijih posljedica prvog i drugog srpskog ustanka, odnosno srpske revolucije. Ovo su događaji koji imaju evropski značaj. Srpska revolucija, naravno i njeni lideri, u prvom redu Karađorđe kao vjerovatno najznačajniji istorijski lik moderne srpske istorije, za srpski narod i za istoriju Srba i za istoriju Balkana to je prvorazredan događaj, ali i za istoriju Evrope onog vremena s početka 19. vijeka srpska revolucija je događaj od izuzetnog istorijskog značaja i ona je zapravo i prvi veliki masovni ustanak protiv turskog okupatora na Balkanskom poluostrvu u 19. vijeku, pa će poslužiti i kao uzor i primjer drugim balkanskim narodima koji će pokrenuti istu borbu zapravo sa istim ciljevima nacionalnog ujedinjenja, nacionalne integracije i slobode. Tu u prvom redu mislim na Grke koji svoj ustanak protiv Turaka 1821. godine također nazivaju revolucijom, dakle grčkom revolucijom. I ono što uvijek treba naglasiti, to je činjenica da je taj glas o prvom i drugom srpskom ustanku, posebno ovom prvom poluvremenu ili Karađorđevom vremenu, zaista otišao jako daleko. Od Dalmacije preko Hercegovine, Bosne, Bosanske krajine, Crne Gore, Stare Srbije, Bugarske, Grčke. Karađorđevo ime, ime njegovih vojvoda ustanika zapisano je u narodnoj usmenoj tradiciji, poeziji onog vremena. Od Karađorđa se očekivalo, kako je Filip Višić pisao, da pređe rijeku Drinu i da oslobodi svoje sunarodnike, Srbe koji su živjeli tada na prostoru Bosanskog pašaluka, i ta srpska ustanička vojska zaista je i ratovala u Podrinju. Evo, napomenut ću ili podsjetit ću gledalce da nedaleko od Višegrada, iznad manastira Dobrun, na samoj granici Republike Srpske i Republike Srbije, nalazi se jedan monumentalni spomenik voždu Karađorđu. On je okrenut licem ka Višegradu, gleda niz kotlinu rijeke rječice Rzav, niz njenu dolinu, i to je jedna simbolika, gleda ka prostoru Bosne, ondašnjeg Bosanskog pašaluka, jer su Srbi u Bosni i Hercegovini i za vrijeme Karađorđa i kasnije za vrijeme Miloša Obrenovića zauzimali izuzetno istaknuto mjesto u njihovim spoljnopolitičkim ili oslobodilačkim planovima. Dakle, i prostor Bosne i Hercegovine i evo današnje Republike Srpske bio je strateški važan u tom trenutku. Apsolutno. O tome govore ili svjedoče i neki drugi istorijski događaji.
Sama srpska revolucija se dešava na jednom ograničenom geografskom prostoru. To je, kada gledamo geografsku mapu današnje moderne Srbije, to je zapravo sjeverni dio Srbije. To je nekada bio takozvani Smederevski Sandžak ili kako ga popularno nekad nazivaju Beogradski pašaluk, ali to je samo jedan dio današnje moderne Srbije. Ali u te prve 2 decenije 20. vijeka i van granica ondašnje Srbije kao svojevrsni odrazi srpske revolucije dešavaju se neke bune, neki ustanci. U Sremu 1807. godine takozvana Ticanova buna. Ono što je nama ovdje posebno važno, to je Jančićeva buna iz septembra 1809. godine, nazvana po njenom lideru Jovanu Jančiću, jednom sarajevskom trgovcu. To je buna koja se dešava i koja traje upravo ovdje na prostoru između Banja Luke i Gradiške u septembru mjesecu 1809. godine. Ona je direktan odraz zapravo prvog srpskog ustanka na prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno Bosanske krajine. Pouzdano znamo da je Jančić održavao kontakt sa Karađorđem i sa njegovim vojvodama i da su pravili zajedničke planove u smislu nacionalnog oslobođenja i integracije. Vi koristite termin revolucija i obrazložili ste na početku i zašto, ali danas taj termin ima nekako negativnu konotaciju. Zašto? Revolucija se upotrebljava u kontekstu nekih, kao termin naravno, u kontekstu nekih širih ili dubljih sveobuhvatnijih promjena, za razliku od nečega što bi nekog događaja ili istorijskog fenomena koji bi mogli nazvati lokalnom bunom ili ustankom. U Bosni i Hercegovini, odnosno u Bosanskom pašaluku u 19. vijeku imamo nekih 10-ak lokalnih buna ili ustanaka protiv turske vlasti od početka 19. vijeka pa do austrougarske okupacije, ali nijedna od njih nije imala tu težinu i značaj i sveobuhvatnost promjena kako je imao prvi, odnosno drugi srpski ustanak. I zbog toga ta oba dijela i nazivamo zapravo srpskom revolucijom, kao što istoričari žele da istaknu sveobuhvatnost promjena kada kažu francuska buržoaska revolucija, američka revolucija, industrijska revolucija, tehnološka revolucija i tako dalje. Tako da taj termin, odnosno njegova upotreba je zaista korektan i posljednjih godina, posljednjih decenija ulazi u neki javni diskurs, u javni govor i drago mi je što se na taj način koristi, jer evo, malo prije sam to pomenuo, ti događaji iz 1821. godine kada se Grci dižu na oružje protiv Turaka, u Grčkoj se ti događaji ne posmatraju kao neki ustanak ili buna, već upravo kao jedna vrsta nacionalne revolucije sa istim ciljevima i protiv istog neprijatelja kao što su je i Srbi vodili koju deceniju ranije. Karađorđe se našao, izabran je da bude na čelu prvog srpskog ustanka. Zašto je on izabran i kakvo je poštovanje uživao u to vrijeme? To je jedan splet istorijskih okolnosti koji su doveli do toga da jedan nekadašnji i hajduk i odmetnik i trgovac i učesnik u nekim ranijim austrijsko-turskim ratovima kao dobrovoljac u Habsburškoj, odnosno austrijskoj vojsci, nađe se na čelu jednog širokog narodnog pokreta, iako nije primarno bio ni zamišljen kao jedan od ustaničkih vođa. Iz ove današnje perspektive u kojoj mi živimo više od 2 vijeka poslije Karađorđa i poslije Srpske revolucije, teško je zapravo i predstaviti i opisati koja je to količina hrabrosti i smjelosti u tom trenutku trebala se naći u jednoj maloj grupi odlučnih ljudi, u jednoj maloj zemlji, siromašnoj i raseljenoj zemlji koja je bila pod turskim i političkim, i feudalnim, ekonomskim terorom, da ti ljudi donesu ustanak na Sretenje 1804. godine, dakle odluku o ustanku i da se podignu na oružje protiv jedne od najmoćnijih evropskih i svjetskih sila u tom trenutku, to je Osmansko carstvo, koje jeste u svojevrsnom političkom i vojnom opadanju i to je jedna sjena nekada mnogo moćnijeg carstva iz nekih ranijih vijekova, ali bez obzira na tu činjenicu trebala je zaista, ponavljam, ogromna količina hrabrosti, smjelosti i neke političke vizije da se krene u borbu za ne uspostavljanje srpske države, već za obnovu srpske državnosti koja je prekinuta nekoliko vijekova ranije prilikom turske okupacije tog prostora. Karađorđe je uživao i danas uživa poseban status u srpskoj istoriji, u srpskom društvu. Njega nisu uvijek krasile neke od najpozitivnijih osobina koje bi trebale da
krase nekog nacionalnog vođu ili nekog nacionalnog lidera, ali i vrijeme u kojem je živio i okolnosti u kojim je živio dosta su uticali na njegov karakter, njegov mentalitet i neke njegove odluke. Da nije bilo Karađorđa, kasnije ne bi bilo ni Miloša Obrenovića, odnosno ne bi bilo ni drugog srpskog ustanka, kažem, drugog poluvremena te velike nacionalne borbe koja se vodila na drugi način, manje ratom, više diplomatijom, više diplomatskim sredstvima, ali cilj je zapravo bio isti, a to je obnova srpske državnosti. Treba će proći još dosta vremena, još nekoliko decenija, sve praktično do Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je to dijelo Karađorđa i Miloša Obrenovića i dobilo jednu formalnu potvrdu, dakle kada i Srbija i Crna Gora zapravo stiču nezavisnost, a nekoliko decenija kasnije, 1918. godine, jedan od Karađorđevih potomaka, znameniti kralj Petar I. Karađorđević, je na neki način zaustavio taj točkić istorije koji je pokrenuo Karađorđe, jer je upravo Srpska kraljevska vojska kojom je komandovao kralj Petar I. Karađorđević 1918. godine izvršila to dijelo o kojem je Karađorđe sanjao, dakle nacionalne slobode, ujedinjenja svih Srba, ali i svih južnih Slovena u jednu zajedničku državu koja će tada biti nazvana Jugoslavijom, odnosno prethodno Kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca. Iskorak ka toj obnovi srpske državnosti, kako vi kažete, napravljen je potpisivanjem Sretenjskog ustava, koji je bio kratkog vijeka, ali je bio značajan u tom trenutku. Apsolutno. To je jedna od posljedica zapravo srpske revolucije, jer praktično tu spoljnu borbu protiv turskog okupatora prati unutrašnja izgradnja jednog mladog društva, društvo i država u nastajanju. Ono zahtjeva i izgradnju određenih unutrašnjih institucija, institucija nauke, školstva, kulture i naravno donošenje Ustava kao najvišeg pravnog akta koji bi trebao da reguliše život u jednoj zemlji. I, kao što rekao ste, na Sretenje 1835. godine u Kragujevcu, koji je tada bio srpska prestolnica, donijet je, izglasan je Sretenjski ustav, čiji je autor jedan diplomata, pravnik i novinar Dimitrije Davidović. On je zaista za vrijeme u kojem je nastao predstavljao jedan od najdemokratskijih, najliberalnijih ustava onog vremena i zapravo u njemu su postavljeni neki standardi nečega što danas nazivamo modernom demokratijom. Dimitrije Davidović je bio dobro upoznat sa posljedicama i tekovinama francuske buržoaske revolucije, svim onim demokratskim idejama, liberalnim idejama, slobodarskim koje je ona polučila. Pažljivo je proučavao francuske, belgijske ustavne akte onog vremena koji su se smatrali najliberalnijim, najdemokratskijim i pokušavao je neki od tih odredbi da presadi u Sretenjski ustav. Šta nam on to zapravo donosi? Taj akt je razgraničio, odnosno podijelio je vlast u one tri grane kako i danas poznajemo, zakonodavnu, sudsku i izvršnu, i svaku od te tri grane je postavio za slobodnu i nezavisnu. On je proklamovao ravnopravnost građana pred zakonom. On je imao zadatak da ograniči despotsku, apsolutnu vlast vladara. U tom trenutku to je bio knez Miloš Obrenović. On je ukinuo ropstvo i ukinuo je turski feudalizam u Srbiji, što je jedna izuzetna civilizacijska tekovina. I ukidanje feudalizma posle 1835. godine je onako širom otvorilo vrata jednom ubrzanom ekonomskom uzletu Srbije. Srbi ovdje u Bosni i Hercegovini će ukidanje tog osmanskog feudalnog tipa morati da sačekaju sve do završetka, odnosno poslije Prvog svjetskog rata. Jedna zanimljiva odredba koju ja često i svojim studentima volim da pomenem iz Sretenjskog ustava, koja se tiče ukidanja ropstva, jedan član zapravo ustava kaže da svaki rob koji stupi svojom nogom na tlo Kneževine Srbije automatski postaje slobodan čovjek. To su zaista civilizacijske tekovine i bez obzira što je on, to ste pomenuli, bio kratkog roka trajanja, nekih nešto manje od 2 mjeseca, suspendovan je i pod nekim vanjskim pritiscima i unutrašnjim pritiscima. To je jedna od najvažnijih tekovina zapravo srpske revolucije. Kako su velike evropske sile gledale na dizanje ovog ustanka?
Prvi srpski ustanak dolazi u izuzetno nepovoljno vrijeme, istorijski posmatrano nepovoljno vrijeme i zapravo odnosi između velikih sila i ratovi između velikih sila s početka 19. vijeka su na neki način i odlučili njegov ishod 1813. godine, odnosno privremenu ponovnu okupaciju Srbije do izbijanja drugog srpskog ustanka 1815. godine. To je vrijeme Napoleonovih ratova, to je vrijeme kada je Francuska najdominantnija vojna i politička sila u Evropi. To je vrijeme velikih evropskih koalicija koje čine konzervativne apsolutističke monarhije koje su se borile protiv Francuske, ratovale protiv Francuske i uopšte ideja francuske revolucije, kao što su bile Austrija, kao što je carska Rusija ono vremena. Naravno, važnog igrača na tom političkom polju predstavlja i Osmansko carstvo. Uopšte srpska revolucija može se posmatrati u kontekstu borbe za, odnosno takozvanog istočnog pitanja, odnosno rješavanja sudbine onih prostora koji su se nalazili, koji su prevashodno naseljeni hrišćanskim stanovništvom, a koji su činili dijelove Osmanskog carstva na evropskom kontinentu. I mnogo toga je i neke odluke koje su ustanici donosili i konačno sam ishod ustanka 1813. godine prevashodno je bio posljedica određenih mirovnih kongresa i odluka koje su, sporazuma koje su velike sile međusobno potpisivale. Nažalost, ni Karađorđe ni njegovi najbliži saradnici Vojvode nisu bili učeni ljudi, nisu bili moderni političari ni obrazovane diplomate. Često nisu razumijevali te odnose između velikih sila, kao što ih nekada i danas zapravo ne razumijevamo i koliko zapravo ti odnosi između velikih sila su imali svoju refleksiju i na ove lokalne ustanke, pobune i zapravo za napor balkanskih hrišćana da se oslobode. Nažalost, jedan dio evropske diplomatije, prije svega tu mislim na Veliku Britaniju, odnosno Englesku, ali i neke druge evropske sile kroz cijeli 19. vijek, dakle, nevezano samo za ovu srpsku revoluciju, negativno su gledale na napore balkanskih hrišćana da se oslobode i ujedine, odnosno prevladavale su određene simpatije prema Osmanskom carstvu i njegovom položaju na Balkanu, odnosno u jugoistočnoj Evropi, ne toliko zbog ljubavi prema Osmanskom carstvu, koliko zbog nekih svojih spoljnopolitičkih poteza. I srpski napori zapravo Srba da se oslobode i da izvrše to djelo nacionalnog ujedinjenja često su posmatrani od strane zapadnoevropske diplomatije 19. vijeka u negativnom kontekstu kao posljedica srpsko-ruske saradnje, jer su Srbi i u Kneževini Srbiji i u Crnoj Gori, ovdje u Bosni i Hercegovini posmatrani, a i danas nas nekad tako posmatraju, kao neku produženu ruku ruske spoljne politike i opet dolazimo u taj kontekst sukoba između velikih sila. Što kažem, Karađorđe i Vojvode koji su vodile taj prvi srpski ustanak ponekad nisu razumijevali i nekada su znali biti zapravo, nažalost, veoma pogođeni ili razočarani odlukama velikih sila koje nisu išle u korist srpskog naroda. Vaše kolege istoričari često kažu da je podizanje prvog srpskog ustanka najvažniji istorijski događaj za srpski narod i da je to bio put ka uspostavljanju moderne srpske države koju danas imamo. Imamo Srbiju, imamo ovdje Republiku Srpsku i ove godine će Republika Srpska i Srbija zajedno obilježiti 15. februar, Sretenje kao Dan državnosti Srbije. Koliko nam je to značajno? Žao mi je što se Sretenje u toj nekoj ravni, na tom nekom nivou međudržavnom nije i ranije počelo obilježavati. Od prije nekoliko godina obilježavamo Dan proboja Solunskog fronta kao zajednički praznik. To ima naravno svoju istorijsku pozadinu i ima svoju logiku i istorijsku utemeljenost, ali kao što je i proboj Solunskog fronta odlučio važne istorijske događaje i završio Prvi svjetski rat i obezbijedio ujedinjenje svih Srba u jednu slobodnu zajedničku državu. Mislim da sa pažnjom i sa dužnim poštovanjem trebamo voditi računa i o tom 15. februaru, dakle o Sretenju i u kontekstu naravno donošenja prvog modernog srpskog ustava, ali prije svega podizanja prvog srpskog ustanka i srpske revolucije.
posebno iz činjenice koju sam malo čas naveo da je prostor Bosne i Hercegovine, tada Bosanskog pašaluka, Crna Gora, prostor stare Srbije, to je prostor o kojem je i među ustanicima, dakle i kod Karađorđa i kasnije kod kneza Miloša i drugih srpskih vladara 19. vijeka, oni su imali svijest o tome da se radilo o srpskom etničkom prostoru, o tome ko naseljava taj prostor, kakve su njegove nacionalne težnje i našim predsima na ovom prostoru se na mnoge načine zapravo nastojalo pomoći. Zbog toga i dugujemo određenu vrstu istorijske zahvalnosti zapravo i prema svim učesnicima i vođama srpske revolucije. Nažalost, mi ćemo tu slobodu dočekati mnogo kasnije u odnosu na onu koju je izvojevala Srbija. To je neki splet istorijskih okolnosti, ali mislim da utemeljenost obilježavanja sretenja u Republici Srpskoj, ne samo u Republici Srpskoj, uopšte na svim prostorima na Balkanskom poluostrvu ili u ovom južnoslovenskom prostoru na kojem žive Srbi ima veliku istorijsku utemeljenost. Evo, ako mi dozvolite, Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci i Udruženje istoričara Republike Srpske, mi smo ove godine odlučili da i mi po prvi put na neki način obilježimo taj veliki praznik 11. februara u Akademiji nauka umjetnosti Republike Srpske, jedno prigodno predavanje o istorijskom značaju Sretenja, odnosno značaju Sretenja u srpskoj istoriji. Održat će naš dragi prijatelj i kolega iz Beograda, profesor Aleksandar Rastović, koji je direktor Istorijskog instituta u Beogradu. Eto, to je jedan neki naš mali skromni doprinos, jer znamo da će ovo obilježavanje Sretenja trajati nekoliko dana, pa htjeli smo da damo i neki naš doprinos sjećanju i uspomeni na ove važne istorijske događaje. I ovaj razgovor je naš doprinos ovom obilježavanju. Hvala vam, profesore, mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam na